Hallo. Hallo.
de sitter hemma och bor efter att kaffet ska börja så är det inte färdigt fan ut tog jag själv om klockan är färdig center out 2 så börjar vi med en liten löte här är några småvis trubbelagar vi samband någon till den utländska domaren som vi men arbetar vi på fulltrön som en liten löte så är vi klar. jingle bell rock, a jingle bell swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, a jingle bells chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, a jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. Merkje halsar. Merkje vi fot.
Gå dit öll, gå ulkarer, gå venjarer, gå domarer, hjälparfolk och ölltid som sitter hemma och hitja. Hjertelig velkommen til aller først og jolakopp-kappingsna. Ja, nu var vi det sinde sankaje, men vi håper at det får komme genga ordentlig godt herfra. Vi har noen filmlagafella, jeg har valgt at skipa fri disse kappingsene, så jeg vet helt at det var tørver og en plass for en kappinga treat og de estetiske kappingar er noen. Så nu er vi her, og vi håper at det får genga ordentlig godt. Og at tid spent, vi er godt fått ordentlig spent. Så ja, vi håper vi får en ordentlig god kappingull. Takk for det. Ja, og vi får, som man alltid gjør, begynner vi at høre første ørende av Tjåsangen. Så mest helser. Merkeligt. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime and jingle bell time. Ja, som Jonas säger så är vi de så är klar till affärer under kappingsna. Och det är så att kappast verer i pinkon, smågenton, genton, unklingon och kvinnon. Och pinkelin är 2, det är Nora ur Hannar Finnagafella och Nava ur Stök. Smågentlin är 3, det är Nita ur Hannar Finnagafella, Norma ur Ljósnum och Ora ur Stök. Gentlin är 2, Mira ur Hannar Finnagafella och Svälan ur Stök. Och unklingar Rosan ur Stök och Bjatla ur Hannar Finnagafella. Och kvinnelig bara ta ena, det li tja Finnagasambandet och det Hera. Och jag huxar Luika och Arne börja att det kan släppa häst på domarna. Det är så att huvuddomare i Töcknelion Lena Stark, hon sitter inte här i Havn. Och att trässar hever hon Rosa Hjaltali. Och det är så att Rosa hever telefonsamband vid Leno, så om onkel skär Rosa sitter vid telefonen så är det tog. Listerlig domaren i Arnfrid Poulsen och Eva Mortensen Holm. Och framförslena döma Elna Johansen och Petra Christiansen. Och så halt jag om domaren till rejer att la nissen standa barnen. Utan ein. Så läs. Så var alla klara, så vi får börja pinkekappingsna. Och första lie så får vi att komma golvet här i Norra ur Hannar Finnagafella. Gör så väl. Comme un enfant aux yeux de lumière,
passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, vois comme le monde est Og ter fitte pinkunar og Nora fra Hanna Femleika Fella hesar, Lucia av Fløtun, Natasha Rasmussen, Sarita Gullbein Hansen, Sølja Onedøtter Nilsen, Alta Dam Jakobsen, Aimi G. Nilsen, Merlan Fossa Johansen, Ranja Kjærlesdøtter, Sara Isabella Atladøtter og Maren Kristina Klemensen. Venjarar tja Taimon Annika Heradøtter, Paula Sondon, Bara Kjartansdøtter og Sandra Kimsdøtter. Pinkur Nora tutskisera, fittar og raska jenter. Der hava det alltid stuttligt saman og hava gott samanhald, hoast at dette fyrsta året tja flere av dem. Og i år hava vi valgt et tema og gir heiti av sannsyn og tjåkon, bøtnene og fukleren. Tema i røyna vid av vysa vi sansjer, rørslån og draktene som gjort i Finlande. Som venjarar tjej som fitt i ukkaron det sera stuttligt att sucha menning och viljan tja gentenon, och det kunde vi bara vara stoltare av. Hvordan alla hava tidsit sig fram som einstaklingar og som li. Okkara mål som li att geras bättre til kvarja kapping og a mennast vujare i filmleisjon framiver.
så vi til reier å få hit pinkelig av gulvet og tever nava ur støk. Gjør så vel. What color is the sky? Ay, mi amor, ay, mi amor. You tell me that it's red. Ay, mi amor, ay, mi amor. Where should I put my shoes? Ay, mi amor, ay, mi amor. You say, put them on your head. Ay, mi amor, ay, mi amor. Looky down. Looky down. You make me un poco loco, un poquitito loco. The way you keep me guessing, I'm nodding and I'm yesing. I'll count it as a blessing that I'm only un poco loco. The loco that you make me, it is just un poco crazy. The sense that you're not making The liberties you're taking leaves my gut is not shaking. You are just un poco loco. the loco that you make me, it is just un poco crazy. The sense that you're not making The liberties you're taking leaves my gut is not shaking. You are just un poco loco. Lue, lue, kote lue lava ito ko mahaw haw. Og hesa fitte pinkenar Ernak Tora Emilia Iversen, Miriam Janusardøtter, Elma Mikkelsen, Ruth Esterskær, Birgitta Kass Henriksen, Johanna Højgaard, Inga Maria Højgaard, Katrin Ottosdøtter Johannesen, Lea Jansdøtter Højgaard og Tora Olavsdøtter Gård. Venjarar Tjataimon Rosa Hansen, Sandra Hansen, Edna Gård og Paula Konøy. Og Lie kunne vi fortelle at Team Nava et nytt li vi 2015 og Røskongjenton her einast 4 tar hava ukka estetiska filmleg fyrr. Tema i tjokken i år Poco Loco og i mersker av deres individler. Vi ser spentar på dette året og strempa etter mennast og bliva betre for hver kapping vi lottaka ui. Og nå det så leis at ta og vi tar finne karteren tja Nava, så ver medaljehandelen tja pinkon om beina veien, så leis når at her kan slippe seta seg hitje til resten av kappingen i 18 nå.
Så här var vi finner kvarterna tja här som rösk och pinkonon. Vi tar först kvarteren tja några ur Hanna Fimlega fälla. Tökneligt fink och här 2,9. 2,9. Listeligt fink och här 2,15. Orsaka. 2,15. För framförsna fink och här 4,3. Och det ger vi tillsammans 9,35. 9,35. Och så det nava ur stök. Tökneligt fink och här 3,15. 3,15. Listeligt fink och här 2,25. Och för framförslena fink och här 4,8. Och det märker att här tillsammans har finns 20,2. 20,2. Och det märker eisen at her har vunnet kappinskene blivit nummer 1, medan Nora ur Hanna Fimlega fälla blivit nummer 2. Så halte vi släppa Suja Nava av gulven och fist. Till Lokko. Och så nu! Och är inte sett att det kan ny så halt jag vi för bara be det kan komma ut efter av golvet att här kan motor hejersmärken nu. Nava kom ut av golvet, jag vet att det är reellt stolt att bara klämmas, men det kunde det nästan gott göra här ut. Och vänjerna kan ska färra efter hejersmärken med en jättna stilla sig så fint. Och så färrar vi sannolikt eisen av bjåa några ut av golvet, hjärstället lukker vi öronplåsen nå. Och så nu! Och nu sitter öll och klappa efter kon hemma och vi klappar här hjärtat till Lokko och tack för det.
Så vi till rejer affärer under kappingarna till smågenton och här det 3 li i kappingarna. Det första långt kommit in till Nita ur Hanna Finnagafälla. Att han att här så kommer Norma ur Ljósnum och till sist färra vi att söka ora ur Stöck. Och domarna söker utleverera till rejer och lie till rejer så till inte boja vi säger hjärtligt välkomna Gulven Nita ur Hanna Finnagafälla. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Och Garner och Anita ur Hanna Finnagafälla och hesar. Hanna Adol Thomsen. Jastrid Johansen. Marsta Marskling. Nomi Kara Dötter Nilsen. Sara Krostai. Tora Aradötter. Och Eva Djurus Vedelsbøll. Venjarar til Taimon Ingebjørg Gansdøtter, Katarina Frankisdøtter Knudsen og Torun Vest av Taion, og hjelpervenjarar Andrea Olsen og Bjørsk Karbekk og Kjøtlo. Og Team Nita tjej jenter og allar sera raskar. Ter venja trutja for vikna og sommar tarra hava gjort filmleik avur og sommar nutjar. Målet for i året å gjøre betur som filmleikarar og å få god urslit. Temaet en russiske danser som tar visa kjøkken rørslor og sang.
Så vi til reier til ta nasta lie i småjante kappingsne, og det Norma ur Ljøsnon. Kjør så vel tid! Og ukkarner og Norma og hesar. Bjørst Kristin Thomsen. Kata Teitstøtter. Kristianna Holm Rein. Mellan Jakobsdøtter Holm. Maud av Fløton Jespersen. Olivia Våg. Sarita Grey Sjurardøtter. Og Tittna Trøndardøtter Dalske. Venjara Tjataimon Lea Sumberg Eliasen, Sølja Signildardøtter Nybo og Gerstrud Torsdøtter. Norma et nytt liv i utenom filmleikaren som elskar at læra. Taimon dama vel at venja harsht, men det beste at venja serio. Temaet til okkon i år gyklarar, og hetta sast atter imska stene i seriene. Vi elskar at framføre okkar serie, ty hon så festlig og spennande.
bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Så færer vi at bjøa tria smågjent til linjen ut av gulvet, og det ora urstøk. Gjør så vel! Uikarar tja ora hesar. Naomi Melody Davidsen.
Räkol Estorskär. Ikke rett nå? Okej. Seon Symnardötter Hansen. Elisabeth Regvadötter. Annika Mikkelsen. Silverloin Steinbjørnsdøtter Berg. Silja Gorbo Andreasen. Johan Kristina Finså. Christianna Emilia Højgaard. Og Sanna Trost. Venjare Chattaimon Elsa Maria Hansen og Miriam Jakobsdøtter Johansen. Vid av smågentelinon ora tutsi genter og elska at gjera estetiskan filmleik. Til filmleik skapar vi eisne nudj vinabond og hun okkon saman til og atan av venjing. Nudje seriena hava finsk og Sini og Ella Gjørst og vi sera gledar fyrjana. Tema i serien genter og stortleikastar vi danse og bjaua øron vi. Og så har vi finnet alle karakterene i kappensene til smågentum. Vi begynner vi Nita ur Havnar Filmlegafella. Tøkne litt finket her 3,65. 3,65. Lista litt finket her 2,6. 2,6. Og for framførselen finket her 5,6. Hetta gjevet heimon til samans ut det
11,95. 11,95. Så det norma ur ljósnum. Tøkneligt fingot her 4,3. 4,3. Listaligt fingot her 2,8. 2,8. Og for framførsel fingot her 6,1. Og det gjør vi taimon en karakter av 13,2. 13,2. Så det orda ur støk. Tøkneligt fingot her 3,85. 3,85. Listaligt fingot her 2,25. 2,25. Og for framførselen fingot her 6,15. 6,15. Det gjør vi taimon en karakter av 12,25. 12,25. Og det merker at vinnare av Jola Cup-kappingen til småjentun Norma ur Ljósno. Nummer 2 gjørtest Ora ur Støkk, og nummer 3 gjørtest Nita ur Havnarfinnagafella. Så færer vi til bjaua ødlund ut av gulvet til medaljehantan, og vi byrjar vi vinner og noen. Norma gjør så vel å komme først ut. Så gjerne bjaua vid Ora affär oppeisne. Og Nita, gjør så vel. Jeg halte vid öll heima og öll her klappa fyrir de kon öll stora takk fyrir til var jo ordentliga raskar allar samla. Alla skunda sig över av böckerna och sätta sig så vi släpper igång till nästa kapping. Tack för det. Så vi till rejer att börja kappingen till genton och här är det 2 li.
Mira ur Havna Filmleikafella etta fyrra och Svälan ur Stök etta setna. Domaren är klarer och Li är klar så vi säger bara ger så väl Mira. Och Myrunar Ero, Börska Jakobsdotter, Sunva Ayana Zakariasen, Birgitta Bäck Christiansen, Patsy Kara Dötter Nilsen, Davina Kristi Simonsen, Rosa Suna Dötter Andreasen, Jona Auflöton Jespersen, Ingeborg Lilja Marjonar Dötter Gård och Torun Höjgård Vaje. Vänjärar Chattaimon Fuja Haldorsdötter Smith och Anja Petersdötter Pedersen. Gentur Mira nutje raskar vinkoner i mittlen 11 og 13 år og jeg elsker å gjøre filmleik. Myruna røyna alltid å gjøre sitt aller beste og elsker å venja i mist nytt og avbjøvende. Tarra mål at mennast bæg i styrke og smittleika så der avhaldande kunne gjøres bedre filmleikere og så stått røkka bedre og bedre utsliton for hver kapping. Håas nekva gåa og herra venjing, så då Myrunar eisne har stortleika seg i mia. Det her var godt sammanhalt og gåa vinkoner. Og i serien der små hekser og leika og stortleika seg, mittlen anna og i natturene.
Så färre vi att bjöa till nästa gentilinon och golvet och det Svälan ur stök. Det så väl. Og ikkarner av Svälunni Ero, Carita Havarså, Hansina Neså, Nita Alertjene, Emma Charlotta Knudsen, Bjørst Kruse Johannesen, Jenny Tone, Guri Heraldsen, Sunva Skipanes og Annika Højgaard. Venjara Chathaimun Tori Kruse Johannesen, Luiv Gord Johansen, Fruja Solheim Johansen og Silja Jansdøtter Eidesgård. Hetta er 5. året at Team Svæland er saman som li. Flere av gentene har vært saman så igjen ta, men onker nødt anlitt er å suttje i år. Anneli Leine hever gjørseriene som hever temaet kinesiske drekafestivaler.
så har vi karakterene til og i Gentokappingene. Først det Mira ur Havnar Filmlegafella. Tøkne litt finget her 4,85. 4,85. Lista litt finget her 3,05. 3,05. Og for framførselen finget her 6,25. 6,25. Og det gjør en karakter av 15,15. 15,15. Og så det karakteren til Svelene ur Støk. Tøkne litt finket. Tøkne litt, det skal ikke bli så spennende her. Tøkne litt finket her 4,25. 4,25. Lista litt finket her 3,2. 3,2. Og for framførselen finket her 6,2. 6,2. Det gjør vi Taimon en karakter av 14,65. 14,65. Og heita mestjer Gentokappingene og Jollakopp vann Mira ur Havnar Filmlegafella. Lät dere slippe helse på at ikke noe gulvet nå. Og nummer 2 gjørtes Svelan ur Støk. Hjertelig at lukke alle samler. Vi færre be vinnerne om å komme ut av gulvet først. Venner færre etter heiersmestjon og ikke ut av gulvet. Jo, det skulle ut. Og så færre vi da bjør Svelen ut av gulvet i eisene. Og vennerne kunne få etter tarre heiersmestjon i eisene. Kunne vi få vennerne på myntene eisen, så det blir ordentlig deilt. Stora tack för alla samlar till vara en frakt av Sojadiko. Alla hemma klappa.
Så vi kommet til kappingene tja unglingon. Her det 2 li. Det Rosan ur Støkk og Bjatla ur Hanar Fimlagafella. Og første liet av gulvet det Rosan ur Støkk og ødel klar. Så vi får bare si hjertelig velkomna. Gulvet tikkere. Oikarner og Rosny og Hesar. Sara Hjalmarsdóttir Hansen. Paula Konøy. Ranva Johansen. Luiv Eieskær. Teresa Jansdóttir Jakobsen. Pollfrøya Thomsen. Edna Gård. Var Solheim Johansen. Jenny Margrethe Zachariasen. Og Elvira Jansdóttir Jakobsen. Venjarar Chathaimon og Hansa Trøndarjegg, Beinta Gårdbo og Emi Danielsen. Lie Rosan hever vært skjermann sujan i 2018, og i år det her 20 jenter av linon, eisende nutjer og ikkarer.
Anton Leine var heima i hestfrytøyne og gjør dere nødja serie, og vi er sera gleder for det. Okkara største opplevelse var ta vi i 2019 vunno internasjonale kappingene Easter Cup, og vi sørger fram til et spennende og godt kappingarar. Så færa vi at bjóa til sætna linum tja unglingun og gulve og te bjalla ur Hanna Finnakafella. Gjer så vel tid, gulvi tiggara.
Her som og alinon tja Bjalla ur hana filmlaga fella og Andrea Høgnadøtter Olsen, Smilla Klein, Bjørsk Karbekk og Kjøtlo, Urd Harriet Smith, Kara Teidsdøtter, Paula Sondo, Svanna Vinterklitt, Lena Hodn og Emmy Silverstein. Venjere Chatheimon og Birita Ingadøtter, Bara B. Christiansen og Kristina Boadøtter. Seg sjálvar skriva til her at vi og HF Bjalla. Og i år har vi finnet serie ur Bulgaria, og serien inspireret av Genghis Khan. Vi ser spenntere på dette filmlageråret, og vånande etnast å kunne slippe utenlands av kappast eisene.
så har vi karaktererna tja unglingonon. Vi börjar vi rosene ur støkk. Tøkneligt fingot her 4,05. 4,05. Lista litt fingot her 3,05. 3,05. Og for framførsel fingot her 6,6. 6,6. Det gjør vi timon en karakter av 14,8. 14,8. Så det Bjalla ur Hanna Fimlagafella. Tøkne litt fingot her 3,5. 3,5. Og lista litt fingot her 2,95. 2,95. Og for framførselen fingot her 6,9. 6,9. Og dette gjør vi timon en karakter av 14,35. 14,35. Som det høyre, så har vi her råsene funnet ut av at her er vinnere av Jola Kopp for Unklingar. Hjertelig at lukke dit. Og av en flott og ørenplass i heva vi så Bjalla ur Havnar Finnlagafella. Vi får bjøa vinneren noen å komme ut av gulvet at det tager mot heiersmestjon som venngjerne færa at handa dem. Kom ut av gulvet og feie medaljer. I GG er nek som atlas er suttje ennes øydisten eisne, så det kan være at jeg skal skunda dekna løysen til meg. Og vi får bjøa Bjalli og gulvet eisne hjertelig velkomne. Hjertelig at lukke og alle samler til de velkomne å sette dykken av benkene.
Så vi till rejar till här som för att locka ballet till åkon. Det kvinnoliga, det ena som vet, det Li Hera som filmlika samband ständer 18-4. Och vi får att bjuda hem om Gulvi. Hjärtligt välkomna till Gulvi tyckare. Her som og Linon Hera Fuja Haldorstøtter Smith, Hjørdis Runarstøtter Reistro, Bjørsk Sæonardøtter Nolsø, Elia Peterstøtter Morsen, Rosa Hanesardøtter Aleif, Sunva Veie Johannesen, Runa Kuster Gerbo, Tora Debes Kurberg, Ranva Ritter og Solron Johannesen. Venjere Tjatheimon Torid Nattestad og Lea Ernfrøy Jakobsen. Hetta fyrste fer I førja søvo at 3 felo hava slise saman og gjørst eit kvinnelig. Og her det vi, Team Hera og 20 kvinner som kommer fra HF, Ljøsnon og Støkk.
Vi tar alla till felax att vi damer väl att göra filmlike och strempa efter att bli bättre. Och fyra män nokon enn mer så har vi valt att færa till Miss Valentine kappingarna i februar och vonande flere utanlanda kappingar att han har. Vi valgte okon navnet Team Hera av tog at av griskon mestjer Hera drottning. Og hetta passar seg vel til okon tog okkara tema drottningar. Vi da finnes okkara flotte og spennende serie fra Tveimund Donalion koreografen i Bulgaria og vi dere gleder for det. Drakterna til okon hava dreymar gjørst, men sjølvar hava vi løyma diamantar og. Der færa nokka koma gitt. Og vi hava karteren tja Hera. Tøkneligt fingot her 3,85. 3,85. Lista litt fingot her 3,1. 3,1. Og for framførselen fingot her 8,1. 8,1. Det gjør en karter av 15,05. Og det er vunnet her ved kappensjene. Hjertelig at lukke dit. Tid är välkomna ut av golvet efter herresmärsen om inte dit att renna och leipa och
Nå, att ända så vill jag bara väckna Hanna Filmläkarfälla. Tacka ödlun för en goan dejlig en goa kapping och inte ödlun till lucka. Och så bara tacka stol någon jokon till inventärtjänsten, Paul Mikkelsen och landshandeln. Tusen tack för det och glädje jul allesammans.